nasional jaka pangitsi masih pun atau kuna tali makas pakali pat jaka pangitsi me. Hari kai sangkuang kapi jakos kapi kana kupain kai kasakiripang kai Otavalo Kidusiman Imbabura markapi mama jakta Ecuador pi toque kai alba pachapi causa kunama. Amigos, amigas, nos encontramos en la comunidad de San Juan Capilla, que queda en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, del Ecuador para el mundo. De esta manera está demostrando aquí en San Juan Capilla de Otavalo, por el motivo de la fiesta del sol en Terraime. Hari kai pacap itu Paris pakapanci San Juan Capilla Jaktagumanda masih ruminyawi kacimuel masih nazata kapangi masih ko ali samski kapai runa Jaktakunapa kausai rikuci antagomang yupai chapani masih Rafaelito ali samski kapai nyukanci kiti kai kurikanci San Juan Capilla gupi kapanci kai hatun punca basta chore Lauteros de Valaporo nos hace bailar.
masigo kay raymikunataqa imamantata ruranakupangkichik? Ñukanchik kawsay kashkamanta masi na yangapas ima yanga shuk fiesta shuk imapas nakapanchu ñukanchik kawsaykupika yupay chashpa pashi nishpa kawsapanchik ñukanchik achil taytakunata ñukanchik achil mamakunata imasha ñukanchikpash ayllukunapi kawsanchik ñukanchik yalishka taytakunawan shinallata ñukanchik ayakunawan samikunawan y shinallata ñukanchik yaku mamakunawan imasha ñukanchik alpa mamakuta pashi nipanchik ñukanchik inti taytakuta kay samaykuta karashkamanta shinallata tamia mamakuta tukuykunata pay nishpami kaykunata tushushpa kawsapanchik masi ñukanchik runa kawsay ashtawan shinchiyashpa katichu. Kay runakunapa inti raymi ta urmachinkapa munashkachukapan wakin apunchita katikuna shinallata shukta tananakuy kay partidos políticos nipanchik paykuna. Ari, paykunapa yuyaykukuna siempre shuk kan paykuna naja yapa hamuktashpa paykunapa tal vez imasha rikunakupika hasta pandaritiapan chayka pero kunanpika ñukanchikmanaka kaypika shinchiyashpa shamupanchik ashataka riksichishpan ashataka yachachishpani tanto mishukuna kashkakaypipas iglesiakuna kana kashkakaypipas ñukanchikmanaka maymanta ashakuta intindichinkapa munapanchik más que nada siempre respeto kawsanakapanchik tukuyllata respetarishpa pero paykunapas ñukanchikta intindina kan ñukanchikpa kawsaykuta mashi. Ñukanchik runakunapa yachay kawsay kay inti raymi ta yupay chashpa ashtawankari alpa mamanta achil taytikumanta inti taytamanta sumakta tushushpa rikuchishpa ayllu llaqtakunaqa yalananta yachapanchik kaykuna ama chinkaripachunqa imakutata ashtawan shinchiyachishpa katina kapanchik masiku. Wakin llaqtakunapi ñukanchikmanta kallarishpa ñukanchik shinanakupanchik kay mishu shimipi nishpa kay procesos de vinculacionta ashataka yachana wasikunapi wawakunata tandachishpa kaykunaman kimichinakunchik paykunapi tarpushpa sakinapa munapanchik kaykuna watan shamushpa pi shamushpapash kaykunataka rikushpa aliguman ñawpama apachu munapanchik y ñukanchik usharishkakama kaypi kagripanchik yanaparishpa wangurishpa maki purarishpa runaka runashna tukuyllakunawan llankashpa kaykunataka shinchiyachishpa katigripanchik mash y chaykunata ñukanchikmanaka yachachinkapak munapanchik kay shamun wawakunawan chaymantami ñukanchikkunapi llankanakunchik kay nishpaka yachana wasikunawan ashakuta llankanakunchik shinallata llankanakunchik kay nishpaka municipios gobiernos localeskunawan paykunatapi ashakuta intindichishpa y paykunapa yuyaypipash ojalá pukukunata paskashpa aliguman entendishpa aliguman rimarishpa kaykunata ashtawan shinchiyachishpa alikanchikman porque ñukanchika shuk Otavalo kiti runakuna kapanchik y chay kawsayka maypi kashpapash siempre may karu llaqtakunapi kashpapash ñukanchitaka maymanta como cultura rikun y chay culturataka maymanta respetapan mashi. Ari kay raymikuna shinchiyashpa kati pachunqa gaytakuna rondin shuktakunatapash yachakuna kapan masiku. Ashakuta mantenerena kanchik mashikuna porque kay mushu generacionkunawami ashtakata trabajana rikuripan porque ñukanchik tiempopika samay pachapas shinchi kan chay samaypika maymanta gayta y rondinga maymanta ñawpana kan churukunapas ñawpana kan pero kunanpika shuk llaqtakunata chay connotacionata entendishpa riksinakanchik kayanpika warmi kan imbabura chay mujantakuna kay Otavalopi rimashpaka harikuna kan chayka chaymantami paykunapa tushuy takika shina millay shinchi churay kan chayka pero chaykunapi wakinpika ashakuta pandarinchik y chaymantaka tal vez shuk yuyaykunata shuk takikukunata shuk llaqtamanatara rikushka kayman apamunajunchik chayka ña tushuykunatapish ashakuta chingachinajunchik mashi chayka chaykunata ashakuta mañanchik tukuy wambrakunata tukuy kay riku kay uyachi antakunata rikukunata mañanchik maymanta ñukanchik kawsaykuta pacha rikushpa maskashpa puripashunchik y ñukanchikpa kawsayta ashtawan hatarichipashunchik ama shukkunataka hapishunchik ñukanchikpa kawsaypichitama tukuy tiapan mashi Rafael. Ashtawankari mushu wambrakunaman mushu kuytsakunaman ñukanchik runakunapa kawsayta ama hichushpa shinchiyachishpa katina kapashkamanta. Pasi pacha tayta Rafael chay tukuy watakunata riksirinchik proceso shinchi kashka ñukanchikpi kikinkunapa kikinpa llaqtapipas shinchi kashka y ñukanchikpa llaqtapipas shinchira kan pero yanchik que chay ñan ministerishka kan porque maymanta chay ñanda wawakuna riksishpa wambrakuna riksishpa ari kaykunaka kaymanta nishpallapas riman kay inti raymika kaypimi wacharika kaypimi kawsana nishpapas riman chaka chaykunata maymanta wambra kati shamukunaka shinchiyachishpa katinakapanchik ñukanchik kawsayka tukuy pachakunapi ministerishka kan y tukuylla wangurishpa kawsanakapanchik kushikupani shamushkamanta shuk hatun inti raymita tushushpa takishpa yalipashunchik muyunri llaqtakunapi kushikupani pashinipani tayta Rafael shamushkamanta pasi pacha tayta Rafael kikinwan kapanchik ima urakupa shamupanki chayshinapa charimariukunata charipaskanchik mashi Rumiñawi kachimuelwan
paika kay San Juan Capilla llaqtakupi ñawpama bus yanapak masiumi kasharkapan astawan bachaka ñukanchik runakunapa kawsay inti raymi hawa sinchiachishpa rikunakunapi. De esta forma hemos podido dialogar con el compañero Rumiñahui Cachimuel de la comunidad San Juan Capilla, quien han sido líder histórico cuanto defender, luchar por la propia cultura para que siga manteniendo en caso de la fiesta del Sol Inti Raymi. Shungumanta yupay chapan simaskuna kay kama pakta kapaskanchi runa llaqtakunapa kawsaymanta kiki masiyukunata yanapak Rafael Pérez Andrango. Gracias por haber acompañado. Que pase muy bien. Quien les habla, Rafael Pérez Andrango. Ali Pangichi, que pase muy bien.